Алған Құраныңыздар құтты болсын. Алған Құраныңыздар құтты болсын. Ақыретке сүйреген соның бір неберелеріңіздер оқып илим алған Құдай болса. Мына жерде ұзынынан тізілген бұл сап эмне десеңіздер, мына ушундай караңыздарчы. 1,5 километрдей экен да, ушу нар жакта экен. Бул жерде тизилген сапта турган адамдар бул Куран заводуна келип отурабыз. Kur'an zavoduna. Mına hazır biz Kuday'dan sözü olgan Kur'an'dan çıkargan zavodga gelip oturabız. Şol Kur'an kitapтерди basıp çıkargan basmakana şu zavod eкен. Şu жерге келип, азыр мына эркин катарында сапка тизилип, мына караңыздар, канчалаган сапта деген адамдар бул жерге келип, Kur'an'dan билген Kur'an деп белек берет экен. Biz de şu Katar'dayız, yaxşı ümitmenen biz de bir parada koyuyoruz. Mınaki dostlar, bu yer Kur'an zavodunun içi eken. Biz içine girdik уже Kuday buyursa. Mına qaragılaç. Yaşıl. Bir keremet. Keremet mına. Sapka tezilgen eldir. Mınaki. Ya Resulallah, salamım sağa, ya Resulallah, yüzün vurmağa, ya Resulallah, dilegim sen, ümidim sende, ya Resulallah. Mınaki dostlar, bu yer Kur'an zavodunun içi eken. Biz içine girdik уже Kuday buyursa. Mına qaragılaç. Yaşıl. Bir keremet. Keremet mına. Sapka tezilgen eldir. Mınaki hazır dostlar biz şu öteden aябай очередте 1 saatten aşığın kütüp turgan şu zavodun içine geldik. Mınada siz görüp turgan zavodun içi karаңыздарчы. Ошол дүйнө мусулмандарына таралып аткан Кур'ан-ы Карим китеби чыгарылган биз заводдо турабыз, басмаканада. Hazır Kuday buyursa içine girip birden kitap verilет экен. Ошо китепти алып Kuday buyursa кубанып сүйүнүштөн азыр келген ар мекендешибиз кубанычта сүйүнүштө Кыргызстаныбызга Kuday buyursa кучагына бекем кынтып алып баруу алдында турабыз. Алган Кураныңыздар кут болсун. Акыретке жетелеген сонун Kuday buyursa уулдарыңыздар, неберелериңиздер окуп Kuday buyursa эртең күнү 5'ke жетелесин. Мына Kur'an çağırgan zavодтан çıktık. Kuday buyursa birden Kur'an'ı aldık dostlar. Mına men dagы Katarda Kuday buyursa mınaki. Жашоодо эки нерсени бекем карман кыла деген, биринчиси Аллах Тааланын Kur'an'ı парызы жана экинчиси пайгамбарыбыздын сүннөтү. Мына ушул сүннөт менен биринчи парыз менен сүннөттү бекем кармангандар булар адашпагандар деген. Андыктан адашпайлы достор.